Kaseng henyo trap youth council HYC jungka maulai circle menta kasngi ningkong kalalek banjuri berpet hi dalaki kema de kasurok hasilenter jungka shnong maulai berokawai kepala pe bersniu lut kipat bad kajing tliu jungka surok ha kene kasngi le don rengkat lang ki engineer katanat PWD bad PHE banya le juri plang ha kajing kran baklar patai kubor uba don bogulong maka daw ka penlong ki bakinwan banjingok kalong hadin baki patba nong susnong jungka maulai berokawai kilapen sngeu bakila syam jing e shibun namar kajing slam ban siang rong ya kesurok bat hepat ulo ongru bah kapor liur kadon kacing sentuit berketi haru babun ki arsyaka kila mensau bat ki kali kila ngam hapokti bat hakane ka ayam telang bamenta ki patba kila mat saya ki pumpum ki bami nakane ka surok ula penrap menta ka ski like petrik jong pada Oktober arsya semua nalian juga HYC mulai circle gila penlong ya ketika joint inspection like bangila khot subha ya ki officer ki engineer naka tenat piludi lawan di mata ini nalian jong ka PHE investigation division lawan BDE harikat nalian juga Greater Shillong Water Supply scheme lawan mi na i way i BDE di ngeskop ni thui pi banang leng jong ke HYC Malay Circle ngilai jio ki complaints na ki bahun ki nok snong ki ba ci pedeng kam ban lej ban wan lamong surong la kalong ki bayat dak le la kalong ki bayat kali di hakan rel trek jong u jeleu jong 6 tahun selam ngilai yo ban ikendo ya iba kan mudai i executive engineer java social division tinglai kran sibur ki ibat i te hendrai ka syukur nok kaji keren namar ba ngem semala ban kendo saya kini kiweki parlok kebadan haka tat PHE namar ba kumolong hi kapil di nadok ketu kepor ke ong ba nging ladap mang ba ya ketika sulong longrong road mulai ke ba sedang nadok mulai petrol pom hadu ande ko yeng mane jongga palang presiden mauro ladap ban sanction ban le daka PMBC bat le si kata kesulap kata kepuar kan long sya kaba itnat bat ngilak ban ya nujor bat di National Highway Road kendrai ke ai kaba ngi kran adu kasngi ngi i ba nakleng jongka department kam semla ban penkongo ya ki we pat ki department nakleng peludi kam semla penkongo ya ka PHE bahkan maramot syai ki pipeline sama bakidan nak deng jong ni pipelines ki ba kadang kali leakage jadi terdang mentang ski naliang jongka HYC ngi khotlang kalau along ka spot inspection ban yu idul jong hikmat te mentang asukuman ban naliang jong PHE ka bomot naliang USM engineer mana mula yu idul jong hikmat ka nutli leakage ka bangi nyau na do nang tena po mulai marbeki narasran ter hadu hang ni naliang jongka Greater Shillong ro kleit ho ba ka leakage ka dei ka jongki kalong bet na do interbuji sidrong de hoi ngi kemengi i mendai mansmi di sudho ba kajing penyan omi kadai lembaga investigation division tinggi sukumen ba nang liang jong wen ki officer ulap dan ba kadon sisa kajing bomhun ha kajing pentre ya kenika kam lomba kontraktor bat ula terwala ni ula thot lingba nangi ba laden yo gi breng babiang an le no domdam lanen step no ini kam nomar bangi sudho ba haka ahai di kinet or beladap kinong lek nong wan adenge keran di driver local taxi ro kila ut la khnyum dan peng jong kir ki ong ngimpan se bang hapan sim no ya kador ya kabangi sim masyal se sporting ka hapan sim no arporting ka namang ila hapan ya first guest kan ge ki ong ngini sura te nasusun ei la ringi pai den hai gi por liur dang jur muslim kanong mut jo di jing accident jong di arsyaka te ngi pai ro kinong lek jeseng man kini kindian banai beladap kita kinong lek jeseng hakaba kimi ki kret na yeng balai jeseng ren poi hakajaka ba kita kini leakage kawan kakali kayak stat pat lasit kiti ki hapni phai na shi kini kijing ut kijing knyom lan ne kijing pen i jong pat ba sangi de mentang asngi na yang jongi ngila khat lang kini borok lai di department kenang ba kin sut ho bat kini i bakat department jongki katrai kam kumlo lembang di kesorok mulai long round de hang ni kepor mentang ngisudan kejing kerpa hot kuma pitep mentang ladi portlang men hani porliur kadang kejing kete kadang kejing skit joki arsyaka lan joki kalir lan kejing ngam joki trok heremda portlang kala dan saku pumpum
ki nong di dukan lak anu telisuk di dukan pipet ni stan bos mene kila kir sedik plastik di transparent plastik de ka jing ketu jing kapat ka jongi nang liang jong ka HWC mala sarkar kalong ba por khoi kini lai tili department kidai wandan ya kata ka jing sukhya namar baladang yo surok ubah ubiang kamut mde tang ka pludi ka bokmen ka PHE lane kiwe pat kinong lit nong ni surok kikmen tingi kentu ya ki bakin pankloi no igni ka kam bat ha ju ko por kidan ki kam ke baladam ko manglai i mana kidan ki kam ke bala pendam lingba une u pait tingis kerpat ya ki ba soba bakin marmot ubut dan kam kloi namar bangi ka bani i ba kadi ke surok jongi kitu ki mau lani kitu wat ki pait so ki balami sa jorong kidi bandan hapo lani kidi bandan lamba ka jingtap lani katap surok tap no tak kata kan dika jingkapat nang leng jongi bat ngingit scam ba lada ka PHE leng ba ka investigation division bat ka greater shillong ka penkloi ni ka kam ngingit scam ba unong sung jong sung mulai hi how they shop disambol se nglayo ya ka surok ka bapaka ya ka ba listing sung tanan bat ha ka ju ko por dokumen ba nang leng jong ka upload menero kiti deni bentang hang te ha janlum jingtap Presbyterian Cemetery hang te kila ayek tika benta ba kandon kadrin po bat kan ya footpath na jong bat lesi kandon ka jing internet ya kinong song jong mulai anda ladap ya ketika BMBC wo